ndirimbo ishike aho igeze ubu. Niyo mpamvu abanyarwanda tukwiye kubashimira kantu kabo ko ku ruhande, ariko tukanagaya abandi. Wenda ntago urumva ntago twakunda na bose, harimo bami si bose, abenshi ni none hari icyo nabonye no cyamenye gifite urunyinya, sinakivuga izina ko ngiyemo muri kimeze nk'ikintu wagira ngo bakirashe no mu mutwe. Cyavuze ngo kiri ku ngori biri kumushaka ngo yibye telefone. Ariko abanyamakuru abahazi hariho ubuvuga si buri muri yose uzopfa kuyemera. Hari uvuga nyine ibyo yishakiye uwo munsi yaraye yumva ati reka no munsi nzuke mvuga ibyo mvuga, akabyuka akavuga ibyo yishakiye, nibisugura ati ibyo avuze byose ngo nivyo. Ariko turemeranya yuko mu Rwanda hari abanyamakuru b'ibigoryi batari abanyamwuga kandi benshi, kandi duha amatwi tukabumva. Si mu Rwanda no mu Burundi barahaye, no mu Banyarwanda bo muri hose, iyi message ni yanyu. Hari umugani baca mu Kirundi uvuga ngo akabiri karazigwa kandi ikindi akataretse kaba gasema. Uwo ni umugani ni imigani ibiri y'Ikirundi, mugenda muyige mubanze mumenye ikintu isobanura. Ngiye ndashaka guha gasopo umuntu wese ufite urwango mu mutima rwo kugeza yaho bazimirizaho umwana kiri ku byuma ari on stage, kiri ko ari on hit muri no minsi twaramutumiye aduha ibiganiro, bamwe na bamwe abaha ama views yabakorera neza, kandi no mu mvugo zurumva ko ari umwana ufite future, n'umwana uri kwishakisha ushaka kugira hagera. Ariko ewani ni inshuro ya kabiri umuhanzi w'umurundi mu Rwanda bamuzimirizaho. Ibindi kubivuga nk'umunyarwanda, munyumve neza. Ubundi mu Rwanda kano kanya niho hantu hambere ku isi y'Imana hari abanyamakuru b'ibigoryi, hari aba event organizer b'ibigoryi badafite ubwenge, wagira ngo nyine ibintu babikora wagira ngo nagara abanyamwuga, wagira ngo ni kwa kundi ibicero bifata ukabishyira mu ngorofani ukagenda bitwaye bitazi iyo bijyanye, kimwe kirasuta kikaviramo hano, kindi kigasuta kikaviramo hariya, ntago wabigeze kuko nta bwenge bifite, nibizi iyo bijya. Naho waba uri kubirokora, uri kubikura ahantu habi, ntibishobora kwemera kubitwara kubera yuko nta bwenge bifite. Nibo abanyamakuru dufite kano kanya, nibo event organizer dufite mu Rwanda kano kanya, gusa ibyo nubona biri buduvane bikatugeza he. Twe dukeneye unity y'ibyo bihugu bibiri, dukeneye yuko umuziki nyarwanda uvuga mu Burundi, umuziki ndundi ukumva mu Rwanda. Yo kumva ngo urumva ngo yo ngo twamuteze ngo naza ngo ukore ngo ari gukora gahiti, arimo arababaza ahari ni hehe, ariko mushaka gutamo mumufatirana muri yaka arimo mugashaka kumuzimirizaho ibyuma mu musebye imbere y'abafana. Gusa wenda abafana b'Abanyarwanda bagaragaje urukundo, bagaragaje yuko bamukigiye kubera yuko bari mu bantu bazamuraga amajwi cyane, barimo baravuga ati ibyo byuma mubanze mu bikore umwana performing. Umwana waruzuje nani saringana kuriya mukajya kumuzimirizaho ibyuma, bamwe ngo yibye. None hari ibinyamakuru mu Rwanda nimba babyanyweye rumogi, nimba babyanyweye amabyi, nimba babyanyweye biki, twena ngo tuzi ibintu biba byanyweye. Ubundi ikintu kigiye hariya ngo yibye telefone na telefone kiri kuyibye, ahubwo yafashe telefone barimo baramurecordinga ari gushwana. Of course ni umuntu yatera akavuyo, ni umuntu yababara bitewe n'ibintu yakorewe, then agaba yagira reaction itari nziza. Umuntu muravuga ngo yibye telefone, ubwo aho yaziye mu interview muhamo mwinginga mumutumira muri kumukamera nk'ari president. Kano kanya nibwo yaba hisemo kubiba ativye telefone ku munota wa mbere, aziba ari ukore mu gitaramo. Uyu munsi nitumiriye umuntu bita Passmo guturuka i Burundi, ubu turi kumwe hano i Kigali. Ibyo bintu muri kwigira ngo ni ibiki sinzi byari byo, uyu munsi agiye kudusobanurira atubwira ukuntu ibintu yabyakiriye, kuko ngiye byambabaje. So guys, uyu ni Passmo mvugana, nkaba uno munsi nibere Kigali, abantu bo mu Rwanda nahageze, ngira namwe muramibona. So jewe ku bintu bya Kiriko je nazatara abanyarwanda bose, ngo nayibonye nazatara abanyarwanda bose, kuko James amakuru ko Kiriko ashobora kuba ari we yizane n'aba DJ biwe. Rero ivuze kari ku banyarwanda bose, aho hariyo bamwe ubu kurarengera karimbi, kuko kurenga karimbi bisobanura dusobanura ubworesha Kirundi cyinshi. Kurenga karimbi nuko ufashe nk'umuntu sinzi uburyo no bisobanura mu Kirundi, ariko abazi Kirundi babisobanukiwe. Sawa, nta kibazo twagiye ku bafana bari bahari, abafana ba Kiriko y'Abanyarwanda y'Abarundi bari muri iyo show. Abantu bose Kiriko ijya performance yabaryoheye, bararyoherwa sana, kandi nta ndishoka atamunyarwanda n'umwe yaryohewe kuba Kiriko bamukoreye bijya bintu. Rero ikosa ryabaye ishobora kuba ryabaye kuba DJ, kandi aba DJ nkabafise amakuru kari ashobora kuba yabazanye. Rero urumva ikosa nturishiye ku banyarwanda, ahubwo Kiriko araba abantu azana baribo
oya ibyo bintu ntabwo twabyumvikana. None se bikaba bibaye inshuro ya kabiri, none se nimba ibyuma byaragize ikibazo ari kiri kuriho ari kore nimba aba DJ yizaniye, sobanura yuko ushobora kuba yarasoje kuririmba ibyuma bye bikaguma, kuko ntabyo twabonye baterura, abantu bari bahari, nta muntu wabonye ngo baterura ibyuma babikuyeho bazanye ibindi. Rero urumva ibyo bintu sitira none ni politike y'abantu bari gushaka wenda nko gukavaringa, nko kubeshya ngo kwizaniye aba DJ be, ariko nta byuma byateruwe ngo bijyanwe kuri stage. Ndavyo bishobora kuba byabaye nk'akagambane gatoya, ariko ku bantu usanga apana ku bantu bose, ikibazo kwishira ku bantu bose. Oya, aba event organizer, aba promoter bo mu Rwanda, sansana n'abanyamakuru bo mu Rwanda benshi ni ibigoryi kabisa, kandi baradusebye. Oya si kuvuga, oya baradusebye. Bijya ibintu byama byashitse mu bisanzwe, bijya iboro byama byashitse ibyuma bya rero ko bishyiye abarundi gusa mu Rwanda. Oya sarundi sindumva ngo Bruce Melody yarari kuri stage ibyuma birazima, sindumva ngo The Ben yarari kuri stage ibyuma birazima, ariko Burundi agize kuri stage birazima, noneho bakamushinja no kwiba. Oya kajya ko kwiba ko birumvikana, ariko yibye rero kubera ari umwana wo ku muhanda uyibye. Nimba ari umuhanzi, buri muntu wese kano kwanya muri East Africa agomba gukunda ni Kiriku. Umuntu utamukunze ubu uri umusazi mu mutwe. Kiriku ni wa mwana udutinya kujya aranga kubwira ko yaraye ku muhanda, yaraye ku ibarabara, yavuye ku ibarabara akiteza imbere, kano kwanya akabageza hehe mu Bufaransa arakubita amasho, hehe na hehe arakubita amasho, ageze mu hirya ingo zifatanye ko tubitamuberehe mu Bufaransa. Kizo telefone ati byiza abafaransa rero bafite telefone zihenze, ubu tekino dufite mu Rwanda nibwo yaje kwiba. Oya iri nisebanya kuri video nabonye abantu benshi bandika ama comments bavuga ati Kiriku tubabarire, ibi bintu byabaye ntibizongera. Urumva hari abanyarwanda bafite umutima, niba bavuna kubwiye burya abantu bose banka umuntu, kandi Kiriku icyo nzi arakundwa mu Rwanda, kuko nijya ahanihe iyo abanyarwanda batayifatamo nta nawe yari kuva, kuko nta murundi yari guteza imbere ijya ndirimbo ishike aho igeze ubu. Niyo mpamvu abanyarwanda tukwiye kubashimira ku kantu kabo ko ku ruhande, ariko tukanagaya abandi. Wenda ntabwo urumva ntabwo twakunda na bose, harimo baminsi bose, abenshi ni none hari icyo nabonye no cyamenyo gifite urunyinya, sinakivuga izina ko ngiyemo muri kimeze nk'ikintu wagira ngo bakirashe no mu mutwe. Cyavuze ngo Kiriku ngo ribiri kumushaka ngo yibye telefone. Ariko abanyamakuru abahazi hariho ubuvuga, si buri muri yose uzopfa kuyemera. Hari ubuvuga nyine ibyo yishakiye uwo munsi yaraye yumva ati reka no munsi nzuke mvuga ibyo mvuga, akabyuka akavuga ibyo yishakiye, nibisugura ati ibyo avuze byose ngo nibyo. Ariko turemeranya yuko mu Rwanda hari abanyamakuru b'ibigoryi batari abanyamwuga kandi benshi, kandi duha amatwi tukabumva. Si mu Rwanda no mu Burundi barahaye, no mu Burundi barahaye. Abo mu Rwanda barakabije, kuko mu Rwanda barakabije bateye n'iseseme. Gusa ikintu twasaba nuko uriya mwana nimba muri bufate mu Minisitiri w'Umuco akabiri ujya kumusaba imbabazi, nimba turi bufate Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akavuga ati ewana nsabiye imbabazi abanyarwanda muri rusange, ikosa ryabaye mutubabarire, kubera ko bitabaye ibyo ikosa ribaye bwa kabiri ni igisebo ku gihugu cyose. Nimba Minisitiri ari uri bujye kwisabira imbabazi, ko ntabwo dukeneye umuntu ku giti cye ngaze ngavuge ngo urumva ngo muriro ngo nuko explanation tudashaka ko dukeneye gusaba imbabazi. Ewana ngiye nkanjye ubwanjye nsabye imbabazi umuntu wese w'umurundi ahari ku isi, umuntu wese umufana wa Kiriku